ekuseni phumani futhi phumani yekani ukuhlala la ngoba Manazaretha indaba yona inkulu kangangoba asiyazi ngakho-ke phumani la ngoba le ndawo ingcwele asidingi ukuhlala kuyona bese sihlala nje ngoba sekuvalele inkonzo yokuqala sesihlala sixoxe indaba zethu nono bakhona abanikazi bale ndaba zikhona izingilosi esithi zingena bese yishanelile sezicuphe bonke abagulazi bacuphile angicuphi lutho angazi lutho sezicuphe bonke abagulazi lo sombamba simphilise sombamba simphilise sombamba simphilise sombamba simphilise lo niphiwe ethempelini anophuma nigede nithi ukuhlala ngaphandle khona sizothi nasesibuya sezilungile ingilosi zisilindile sesiyaphiliswa ngasosikhathi